Ya mama kwa ba edeba attention TV so dumso ho nsem a na etwaguo beye bosumi a etwamu nie efa ne nhyehyeye eho no emre aso se Ecg ede timetable no ba beto abonten na yensa kan so de na esefata se yedeba ebesomo ewo attention TV so na ene eye 10th May we hear timetable no so 10th May ena ne nyina e hyase eye ene dey ena e hyase na sha said they are not omachichemu group by group ya chichemu group by group na saa dum so nhihye ya ba nyina ejina dwumedie a ekoso ewo poku ase ho no ho na eno enenam so na penifo hwa ede ohaw kese ebeba ye senior electricity no ne che no ebekọ no ebe ha adwen na se omu beja aye ne hwe ha na ede nyama ense fata bekọ de ene na esese wo hwe no wo hyehye ne no enenam so ema eye Ecg fo ede betu dwa ese wo bo omanfo enkaye na wa hye won se eye bre bi bedu a wo bepe se wo beye load shedding ene se wo be chiche yemu an o my Ghana fa na nyina wo be chiche yemu na se de wo be chiche yemu no beboa ama light no ne che no ebe ye na ebe kototin eno enenam so ama wo de timetable no aba be tudwa a ene me de ba eba be som wo attention TV so na ye hwa ni dum ene ne so ni nyina ebe gina 6 to 6 obi nya ne 6 in the morning and answer no past 6 a o tenemu a yusua kosi enyume 6 na edu enyume 6 dia na obi kan usika asa na wo se Ecg for eji efri wonsam se na beye na wunue bi nso ebenya bi efise bra wo benya light no na wunue bi nso de eko off enti ne se wutimi nya na nopa no nsia ebo enyume no nsia pepepe na wo se ye ji wo de ni fri wonsam na dia ono nso enya bi fi anopa no nsia no ekosi enyume no nsia no no so timinya efi enyume no nsia no edekọ ekosi adechie ai na adechie anopa no nsia na ono so yaje efi nsem eno nti o machichem group se na mdi kan eye ene 10th May 2021 no group A ena hyase group A ena hyase na omo no ebe hyase fi 6 am ekosi 6 pm se na mdi kan no na group A no ma ebetimi aka won no ebi na mebe boboi emerenti ebi anementimi amoni nyina na nso no hwe ye screen no so a ye the timetable na to ho fefefe se be ye na won so odi wani behwe na wo behu na bebi awowo no wahu se oh bebi a mehye ni edi a ene na bro no a metisu ni a na group a mehye mu ni edi a na sei ene ebekọ no se menya na nopa ana se ye bedum no anopa ama me na menya na enwumre entini se ya fa group A na insakena oduma omo awo mto ato aso wo nyina odoko official town awoshi odogo no saa bia yi nyina no beka wo mu ai efi 6 ekosi 6 se wo bedum no anopa no nsia ekosi enyume no nsia ansa na wonsa aka anampo se wo light anopa no nsia ene na ewo se mo hwe na mo hye ne nso se saa bia ye ya mabuboyi ni de ekekeka ho a mo group A mu no enwumre no nsia mo beko off senso mo wo off anopa no nsia yi de a ene na enwumre no nsia no wonsa ebetimi aka light na won so udi edi wudwuma mia ni de dosu group A omo mo mu no edosu na so uhwe screen no so a ye post o screen no so fefefe sa ye post o screen no so se na be ya won so behu wudin any group a wo mu any afa senior obetimi aya woniama se bia nkwan bi na wobode a chef fridge ma wahu se every say na ene me de chef fridge ni mu ebeboa me naja ankoba ne se waboka aye nkwan soko na fe akọ say enti group A no na omo wo mu no ene good screen so no ebeka omo aka akosi GBC staff quarters eho nyina old barrier opekuma ene de kekeka ho lamtemils wo mu nyina ewo group A omu nyina ewo group A no edin kakra metimi abobọ no nso wo ma wo group A ni mu ni nyina no ewo list no so a wo hwe ewo screen no so ye fi hɔ a ne ye kɔ group B enti se yemfa ne se group A ewo light anopa no nsia wo bedum no enwume no nsia no odum no enwume no nsia na fi group B aba benya light group B beba benya light enwume no nsia no mo so e de akɔwie eye adechie
nonsia anopa. Into group A and group B and echo and 10th May group A and B and echo. Na fe nyame ya adoma ochena 11th May Shannon so 11th May nyame ya adoma ochena so group C and D and also 11th May eya ochena group D and C and C and D and almost so almost sheye ebeba so na almost so enie wo group C group C Sakama hofo nyina Upper McCarthy Hill Tetegu Melcom Plus Industrial Area ene Abeka Market omo toto aso wo honum nyina ekwa kosi Banana Inn Mamprobi New Town omo nyina nyame ya admo chena so munya light no anopa no nsia wo bedum no anwume no nsia sense wo dum na anopa no nsia ene na ewo se hu ni se anwume no nsia no wo benya light enti saa na ebekọ no wo a wo benya na anopa no nsia no anwume no nsia ye bedum no sense ye dum na anopa no nsia na anwume no nsia no wo benya light saa pepepe na ekọ no na 11th May na ye nyame admo chena group C ena medican abobo nti group D no odoko ene St Anthony omu nyina nso ebeka omu Oblogos Salaga Market CMB Flats ekwa kosi Kokrobite ni Botiano Osofo Dazi ene Datus omu so ewo group D group D enti se Shanenson se group C enya kanea ena anopa de ene na je se obrogo ni de keke home ye group D no ombeko off anopai na se group C enya light anopa no nsia na se D ebeko off dia ene na se C eko off anopa no nsia na wo se D no so enya light anopa no nsia enti 6 to 6 enti ye Shanenson timetable na etwaguo no wa hwe screen no so a mebe se obenya abotre na wo be hwe no wahu wudin bebia wudin hye se wo A ana se wo B ana C ana D no wo behu na obenya ahotoso se ene sei ena light na ho nsem no ebe kwa ama me enti sei ena wo se meye meniama esifa ni titru ene mo amode light edi nnwuma bebre no wow the light ena ye adwuma say bia cost of for printing press for ni ade no se ko ba ne se obi adwuma wo ho a ode abehya won sana wa kira oda obeje no ebe hu behia pa se wo behu time a wo light be call off anytime a obewo on se na ebeye na wa adwuma nso enkogija bebre me gidi se ni nyina na Ecg for adwen ho ena o mahu nti ene the timetable na ba abonten se beboa meni umienu timetable no na etwaguo no enti bomodin anya bre na hwe wudin a na afi wahu ba bia wo be share group A group B group C na afi ochina echi on the 12th May so B ni A sa na senior omaye ni A eba first beginning and 10th no A and start any B enti se A echo off ene anope ya omuso ebesa besi omuso on the 12th enti se A echo off anopa sisi an on the 12th na ebesa kosi A and B no A enko off anopa biom na mum ombeko on anopa enti enko ba ne se ya hihye ni A and B no se A echo off a omu de A and B bi ebesi so no A nkwa na beko off there bi omo dane mu se ne ebeye na ye nyina ye ho ebetimi atoye enti se wo group bi mu na se da di kan no uko off a ka hunu se da ebesan toso mienu ebeba besi group no so no obeba on se uko off anopa obeba on anopa na se uko on anopa nso a eda toso mienu ebesan ba besi so no obeko off anopa enti no enye se ebia oma hihye no hihye hunu saa keke ena omode aba beto honum na mum se beye na ebeboa me no mienu
ye nnwuma ye bedie na ede ahotoso ebebre oman Ghana ye nyina ne yie e na ye pe sebio Yesu ya kwan ho Yesu wehu na koba se omampani esiesie nyama bi na enyinam ahoden e na wode be ye nnwuma ne nyina na se ede ohaw bi ebebre ye ya na e wo se Ecg fo tie mu ntenten na wo hwe na wo hyehye se be ye na ede emmoa ebeba beboa Ghana manfo nyina na me fa akonye so abo Ecg fo abaso papa se wodi kan ede ensem ebegu abonten de maaye ni titu efa light ne hyehyeye ehu wodi kan ebebo amane ese dia ebesie nie senia ebekọ no nie enu nti Ghana manfo nyina enhye ne nso Ghana manfo nyina enhye ne nso na enkoba ne se ebe nam so na beka se oh mo amoy amane entimi fridge asai mo amoy amane enka me kope generator de be si ho se me de be ye madwuma ne titu ni ko store for no mo de mo hia me pa yi every say ya na asai agensem obi ba na asase ya onsan ba metobiem na afi printing press for omo ton nsuo wo kwan ho lorry kwan ho drinks ni ade enwuma bebre ni ade light ni edie enti no Ecg for meka se omaya ade pa se wodi kan ede amanebo ebeto ho sesei ene obeye nhihye no wo share bo no so omedi so omde nhihye na ba timetable na ba out e sha ase 10th yi ede ko enu nti mepe se obenya abote na obehwe timetable ni na etwego wo screen so no obenya abotre na obehwe na wahu bebi a wo hye se na ebeye na obehu se dia obetuto oniama esiafa na omo de light edi nnwuma ahodo no se generator bi na abekwa akọpẹ ne ten ma wetimi akọpẹ se beye na edwuma entosin ana se unlose customers ebi se ni nyina ho hia se light ne bekọ na edibedi nnwuma a esefata ema oman Ghana se beye na ahotoso na enidaso ebeba na ehia soso se wonso didi dwuma na ade hwe wabusua enu nti na Ecg fo adwen ye ho enom de timetable no aba se beye na woni beda ho na obehu se ni abetoto oniama esiafa na ebeboa ama edwumadie nso akoso na eni ya de light ni ye nti ama na aba ne se ya ma ye low shedding yi no enu so betimi akoso pepepe na eniama nyina ada akwan mu totin enu nti munua ba ma me da akwa na de fa dum so ho a me de ba beso enanopa enie se obema weni ada ho no ahwe bebi a wo hye na aboa menu mienu na mom ema oremfi ese wo hwe me ya no wo be subscribe a like na fe share na abusuani bi nso nye bi nhwe because ehu hia papa ebi se light na nyina edidi dwuma share na abusua adamfo bi nso enye bi na ne ebekoso enyamapa a ebekoso ewo Attention TV nyina wonso wonsa etimi akabi medase